Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaburiye Iran ayibwira ko kwihangana kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurimo kugenda kurangira. Yasabye iki gihugu kumanika amaboko nta kindi gisabye kigagarika kugaba ibitero kuri Isiraheli. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise atanga ubundi butumwa bukomeye ati twebwe ntabwo tuzica umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, byibura subu, niko yavuze. Nyamara Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu we yavuze ko kwica Ali Khamenei umuyobozi w'ikirenga wa Iran ngo byaba intambwe yo kurangiza burundu amakimbirane hagati y'igihugu cye n'icya Iran. Minisitiri w'Intebe Netanyahu yabitangaje mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya ABC yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagize ati ibingibi ntabwo byakomeza intambara ahubwo byayirangiza. Umunyamakuru yamubajije niba koko Isiraheli yatekereza kwivugana umuyobozi w'ikirenga wa Iran, maze undi amusubiza agira ati Isiraheli ikora ibikenewe, ntabwo nshaka kugira byinshi mbivugaho, ariko icyo turimo gukora ni ugusenya ibikorwa bya Iran by'ingenzi mu bushakashatsi bwabo bw'ingufu za nucleaire. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters mu mpera z'icyumweru gishize byavuze ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaba yarihanangirije Isiraheli akayibuza kwica Ayatollah Ali Khamenei. Nk'uko CBS News yabyanditse, Donald Trump aratekereza kwifatanya na Isiraheli mu bitero bigamije kwibasira ibigo bya nucleaire bya Iran biri munsi y'ubutaka. Perezida Donald Trump kandi yavuze ko Amerika yamaze gutangira kugenzura ikirere cyose cya Iran, ndetse ngo izaho umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aherereye. Yavuze ati umuyobozi w'ikirenga wa Iran ni igipimo cyoroshye kugeraho aherereye, ariko ntabwo tuzamwica. Amerika ivuga ko kugeza ubu itarimo kugira uruhare mu bitero by'indege bya Isiraheli kuri Iran, ariko nibizabyinjiramo mu gihe kizaza, icyo nicyo kibazo gikomeye cyo kwibazaho. Amerika yabigiye kwinjira muri iyi ntambara. Mu kugaragaza ko adatinya, Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko Iran itazigera yemera ibiganiro cyangwa se amasezerano na Isiraheli. Ati tuzagaragariza aba basioniste ko nta mbabazi tubafitiye. Uburayi urasa n'ubwatangiye gucika mu bice. Ubufaransa bwaburiye Isiraheli buyisaba kutihutira guhindura ubutegetsi bwa Iran, ni ukuvuga guhirika ubutegetsi bwa Ayatollah Ali Khamenei, mu gihe Ubudage bushimira Isiraheli ko irimo gukora akazi benshi badashaka gukora. Hashize iminsi 5 Isiraheli itangiye kugaba ibitero kuri Iran. Impande zombi ziracyarasana, ariko abanya-Iran barimo guhura n'imbogamizi zikomeye cyane mu guhunga. Nubwo yari yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazivanga mu buryo butaziguye muri iyi ntambara, Perezida Donald Trump uyu munsi yashyize ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga agira ati dufite ububasha bwuzuye kandi busesuye bwo kugenzura ikirere cya Iran. Yanavuze ko Ayatollah Ali Khamenei ari igipimo cyoroshye kugeraho aho aherereye, ni ukuvuga ko kumurasa biboroheye cyane, ariko ngo ntabwo barageza igihe cyo kubikora. Ibiro bya gisirikare bya Amerika Pentagon birimo kwihutisha kohereza ubwato bw'intambara bwitwaje indege bwa USS Nimitz hamwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati, nk'uko abategetsi babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babibwiye televiziyo NBC. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yasohoye itangazo ryo kwihaniza mu rukerera abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, abwira Isiraheli ati intambara ubu nibwo itangiye. Ibi byabaye mu masaha make nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaravuze ko Ali Khamenei ari igipimo cyoroshye kugeraho, akanatangaza ko kwihangana kwa Amerika kurimo kugenda kurangira, ndetse asaba Iran kumanika amaboko idashyizeho amananiza. Nk'uko abategetsi babiri babibwiye CNN, Donald Trump aragenda yegera cyane igitekerezo cyo gukoresha ingabo za Amerika mu kugaba ibitero ku bikorwa bya nucleaire byo muri Iran, ndetse aragenda areka igitekerezo cy'umuti unyuze muri diplomasi. Uko guhindura imyumvire biragaragazwa no kwiyongera kw'imvugo igaragaza ko Amerika yiteguye kwinjira muri iyi ntambara, nubwo abo bayobozi bavuze ko Donald Trump agifunguye amarembo y'ubwumvikane mu gihe Iran yagaragaza ubushake bwo gutanga ibyisabwa. CNN yanditse ko mu gihe intambara hagati ya Isiraheli na Iran ikomeje gukara, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hamwe na Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu ngo bongereye ingufu mu biganiro bishobora kugera no kuguhitana umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Igitero kigenewe Khamenei ubwe cyatuma akarere kose kinjira mu cyerekezo gishya kandi kirimo amahoro. Niko bamwe mu bashyigikiye ko uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran yicwa bavuga. Khamenei ni umwe mu bagabo bafite imbaraga nyinshi mu burasirazuba bwo hagati. Amaze hafi imyaka 40 ayoboye Iran, ayiyoboye mu buryo butajegajega, ahanganye na Amerika na Isiraheli, arwanya batavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu imbere, kandi agateza imbere umushinga wa nucleaire wa Iran wuzuyemo impaka. Nk'umuyobozi w'ikirenga
afite ububasha bwo kuyobora guverinoma, ubucamanza, ingabo n'urwego rw'igisirikare cyihariye cya Iran, harimo n'ishami rikomeye rya Quds Force rikorera mu ibanga, rikaba rishinzwe gukurikirana ibikorwa by'imitwe iterwa inkunga na Iran nka Hamas, Hezbollah n'Abauti. Khamenei yavutse mu 1939 avukira Mashhad. Uyu ni wo mujyi mutagatifu kurusha iyindi yose yo muri Iran. Yabaye umunyeshuri wa hafi cyane wa Ayatollah Ruhollah Khomeini, umwe mu bayoboye revolution yo mu 1979 yahiritse ubutegetsi bwa cyami bwari bushyigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Maze nyuma y'iyo mpinduramatwara hashingwa Repubulika ya Kiislamu ya Iran. Khamenei ubwe yageragejwe kwicwa n'abarwanyaga Khomeini mu 1981, aho yakomeretse bikomeye ku kuboko kw'iburyo, ku buryo n'uyu munsi uku kuboko ntabwo gukora. Yabaye umuyobozi w'ikirenga wa Iran mu 1989 nyuma y'urupfu rwa Khomeini. Kuva ubwo yayoboye Iran mu nzira yo kwagura igitinyiro n'uruhare rwayo hanze y'imbibi z'igihugu, irushaho kumenyekana nk'igihangange mu karere. Mu gihe cy'imyaka irenga 30 amaze ku buyobozi, Iran yirinze intambara zitaziguye n'abanzi bayo, ahubwo yubaka umurongo mugari w'imitwe yitwara gisirikare izwi mu cyiswe Axis of Resistance. Ariko ibi byose byahindutse ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023 ubwo Hamas yagabaga igitero gikomeye kuri Israeli. Intambara ya Israeli muri Gaza hamwe n'ibitero kuri Hezbollah, umwe mu mitwe yitabwaho cyane na Iran, byateye Israeli kwitinyuka, binajegeza ishusho ya Iran nk'igihugu kidashobora kugabwaho ibitero. Ibi byarangiye neza mu cyumweru gishize, birangijwe n'ibitero bidasanzwe byagabwe na Israeli ku bikorwa bya nucleaire n'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwa Iran. Ubu muri Iran ibikoresho byo kurinda ikirere birimo kugerageza gusenya ibisasu birimo kuraswa hejuru y'umurwa mukuru Tehran, nyuma y'uko leta ya Israeli itangaje ko irimo kugaba ibitero by'indege mu murwa mukuru Tehran, mu murwa mukuru wa Iran. Mu mujyi wa Tel Aviv muri Israeli naho humvikanye impuruza n'ibiturika. Muri Iran igisirikare cya Iran kirimo kurasa ibisasu mu rwego rwo kuburizamo ibitero byo mu kirere birimo kugabwa ku murwa mukuru Tehran, nk'uko igisirikare cya Israeli cyemeje ko kirimo gukora urukurikirane rw'ibitero muri uwo mujyi. Hanasohotse itangazo ryo kwimura abaturage mu gace kamwe ko muri Tehran. Minisitiri w'ingabo wa Israeli Israel Katz kuri uyu wa kabiri yavuze ko Israeli yari yiteguye kwibasira ibice by'ingenzi byo muri Tehran, ndetse igisirikare kirwanira mu kirere cya Israeli cyatangaje ko kibasiye haturukaga ibisasu bya balistike mu mujyi wa Isfahan. Israeli yatangaje ko hari urukurikirane rw'ibisasu byarashwe na Iran, ndetse ibiturika byumvikanye hejuru ya Tel Aviv. Kuva intambara yatangira, abaturage 2725 bamaze kwimurwa bavanwa mu ngo zabo mu buryo bw'agateganyo muri Israeli. Nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya Iran Mehr News Agency, Iran yarashe ibisasu byitwa Fatah bigana muri Israeli. Ibi ni ibisasu bivuga ko ari hypersonique, no kuvuga bigenda ku muvuduko uruta uwijwi. Byageragejwe bwa mbere mu mwaka ushize, gusa inzobere zivuga ko ibisasu byinshi bya balistike bisanzwe bigenda ku muvuduko wa hypersonique mu rugendo rwabyo, ku buryo yanga yatari amakuru mashya mu bisasu bya Iran. Igihugu cya Jordan nacyo cyatangiye kugira uruhare rutaziguye muri iyi ntambara. Amashusho yafashwe na Shak Haddad wa CNN agaragaza ibisasu bya Iran byarashwe bisubizwa inyuma n'ingabo za Jordan mu kirere cya Amman, umurwa mukuru wa Jordan, mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Iyi ni intambara irimo no gukoreshwamo ikoranabuhanga. Igisirikare cya Iran cyavuze ko Israeli yatangije intambara y'ikoranabuhanga igamije kwibasira ibikorwa remezo by'itumanaho n'ikoranabuhanga bya Iran. Ambasaderi wa Israeli muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Yeshiel Leiter yabwiye CNN ko ubwirinzi bw'ibisasu Amerika yahaye Israeli harimo na systeme yitwa THAAD ngo bwagize uruhare rukomeye cyane mu gukiza ubuzima bw'abantu magana, bishoboka ko banagera mu bihumbi kuva intambara yakara. Ku wa kabiri Donald Trump yahuye na ekipe ye ishinzwe umutekano muri Situation Room muri White House. Ni mu nama idasanzwe yamaze isaha n'iminota 20. Nk'uko bitangazwa na CBS News, iyi nama yari igamije kuganira ku kibazo cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakwifatanya na Israeli mu kugaba ibitero ku bikorwa bya nucleaire muri Iran. Inkuru ya CBS ivuga ko nta bwumvikane bwuzuye bwagezweho muri iyo nama hagati ya Donald Trump n'abajyanama be ba hafi mu birebana n'umutekano, ngo bananiwe kumvikana kuri iki cyemezo, niba Amerika yakwinjira muri iyi ntambara cyangwa niba yakomeza kubirebera ku ruhande. Nyuma y'iminsi myinshi asaba Iran gusubira mu biganiro, Donald Trump noneho arimo gusuzuma niba Amerika yakwinjira mu ntambara Israeli imaze iminsi irwana na Iran. Muri iyi nama y'umutekano yabaye kuri uyu wa kabiri, National Security Council, Donald Trump n'abajyanama be baganiriye ku mugambi wo kwibasira ibikorwa bya nucleaire bya Iran, by'umwihariko uruganda rwo gutunganya uranium rwa Fordo.
ruherereye mu buvumo bunini munsi y'ubutaka muri Iran. Abanyamerika nibo bonyine bafite igisasu cyabasha gusenya urwo ruganda rurinzwe cyane. CBS ivuga ko abajyanama ba Donald Trump bagihangayikishijwe no kubona icyemezo gihuriweho bakurikiza. Ibinyamakuru muri Amerika na Israel bivuga ko nyuma y'iyi nama Donald Trump yahamagaye minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, ariko ntabwo hamenyekanye ibyo baganiriye. Mu minsi 3 ishize indege za gisirikare za Amerika zirenga 30 zishinzwe kongera izindi essence cyangwa se ibicanwa zikiri mu kirere zamaze koherezwa ku mugabane w'Uburayi, bikaba bifatwa nk'umugambi wo gutegura ubushobozi bwo gutera Iran. Kuri uyu wa kabiri mu butumwa bwinshi Donald Trump yanyujije ku mbuga nkoranyambaga yasabye Iran kumanika amaboko nta mananiza, unconditional surrender. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yahise asubiza Donald Trump binyuze mu butumwa bwe bwihuse kuri izo mbuga, yemeza ko igihugu cye kitazigera na rimwe cyemera kugirana ibiganiro cyangwa se ubwumvikane n'abasioniste, ubwo n'abayahudi. Tulsi Gabbard ni umuyobozi mukuru w'ikigo cya Amerika gishinzwe ubutasi CIA, yavuze ko we na Perezida Donald Trump bahuje ibitekerezo ku gihe Iran izaba yabonye intwaro za kirimbuzi. Yavuze ko ubutasi bwa Amerika bukomeje kwizera ko Iran itarimo kubaka intwaro za kirimbuzi, ariko Donald Trump kuri uyu wa kabiri yabwiye abanyamakuru kwemera ko Iran iri hafi cyane kugera kuri izi ntwaro. Mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri rushyira ku wa gatatu humvikanye ibiturika byinshi mu bice bitandukanye bya Tehran no mu nkengero zayo. Amakuru avuga ko ibitero by'indege za Israel byibasiye uruganda rukomeye rukora ibisasu bya missile ndetse n'ishuri rya gisirikari ryegamiye ku ngabo za Revolutionary Guard Corps za Iran. Mu masaha make mbere y'ibyo bitero igisirikare cya Israel cyari cyasohoye umuburo wo kwimura abaturage mu gace ka District 18 ka Tehran, agace karimo inyubako za gisirikare n'izindi z'abaturage. Muri Israel impuruza za gisirikare zumvikanye inshuro ebyiri mu ijoro ryakeye ubwo Iran yarasaga yihimura ikavuga ko yakoresheje igisasu cya hypersonic. Nubwo bimeze bitya nta raporo iragaragaza ko hari abaguye muri ibyo bitero. Ingano y'ibitero bya Iran yagabanutse cyane. Ibi byagaragaye nk'ikimenyetso cy'uko ibitero bya Israel birimo kugira ingaruka zikomeye cyane ku mbaraga z'ingabo za Iran. Mu butumwa bwinshi yanyujije ku mbuga nkoranyambaga umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko Iran itazigera yemeranya cyangwa se ngo ikorane na Israel, ashimangira ko aribwo intambara itangiye. Ku rundi ruhande Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa yavuze ku nshuro ya mbere kuri iyi ntambara irimo kuba, yemeza ko igihugu cye gihangayikishijwe bikomeye no kuzamuka k'umwuka mubi mu burasirazuba bwo hagati. Yavuze ko Ubushinwa nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi wa Iran budashaka ibikorwa byose bihungabanya ubusugire, umutekano ndetse n'ubutaka bw'igihugu. Ku wa kabiri ibiciro bya peteroli byarazamutse bigera ku rwego rwo hejuru rutari rwakabayeho mu mezi hafi 5 ashize. Iri zamuka ryatangiye mu cyumweru gishize, none riragenda rihindura ibiciro ku masitasiyo. Bikaba biteye impungenge ku izamuka rikabije ry'ibiciro byatangiye guterwa n'iyi ntambara. Ibi byose biragaragaza uburyo iyi ntambara irenze kubi ya Iran na Israel gusa. Igihe Israel yatangizaga Operation Rising Lion igamije kugaba ibitero kuri Iran ku wa gatanu w'icyumweru gishize, ibitangazamakuru mu Burusiya byihutiye kugaragaza ko hari ibyiza bishobora kuva muri iyi ntambara ku ruhande rw'Uburusiya. Muri byo harimo izamuka ry'ibiciro bikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga, bikaba byarateganywaga ko byakongera umutungo w'Uburusiya, ndetse harimo no guhindukiza amaso y'isi akava ku ntambara yo muri Ukraine Uburusiya bukomeje kurwana. Ariko uko iyo operasiyo ya gisirikare ya Israel igenda ikomeza, niko bigenda byigaragaza ko Uburusiya bushobora guhombera byinshi muri iyi ntambara. Ukuri nuko Uburusiya butashoboye gukumira igitero kinini cyagabwe na Israel ku gihugu cya Iran cyari giherutse kugirana n'Uburusiya amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare n'umutekano. Hari hashize amezi 5 ibi bibayeho, kuko byanditswe n'impuguke mu bya politike y'Uburusiya yitwa Andrei Kortunov, yabyanditse mu kinyamakuru Kommersant gisohoka buri munsi kigashyira imbere by'ubucuruzi. Mu gihe Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin azamara igihe kinini muri iki cyumweru i St Petersburg mu nama mpuzamahanga ku by'ubukungu International Economic Forum, isi itegereje kumva niba azagira icyo atangaza ku birebana n'ibirimo kubera mu burasirazuba bwo hagati. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri muri Israel iyo yamaze gutangaza ko igiye gufunga imiryango guhera kuri uyu wa gatatu kuzagera ku wa gatanu. Yanategetse abakozi bayo n'imiryango yabo kuguma aho bari, shelter in place, kubera umutekano muke. Israel yatangaje ko yatangije igikorwa cyo gusubiza mu gihugu abaturage bayo bari baraheze hanze kubera ihagarikwa ry'ingendo z'indege. Ni igikorwa cyatangiye ku mugaragaro ubwo indege ya mbere yageraga ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ben Gurion kuri uyu wa gatatu. Icyo gikorwa kirimo gukorwa mu byiciro hashingiwe ku rwego rw'ibyago no ku isesengura ry'umutekano.
barashyira imbere umutekano w'abagenzi, abakozi b'indege n'indege ubwazo. Niko byatangajwe n'urwego rushinzwe ibibuga by'indege muri Israel, Israel Airports Authority, kuwa gatanu ushize. Nyuma yo gukaza umurego kw'intambara na Iran, Israel yatangaje ibihe bidasanzwe, ifunga ikirere, ifunga amashuri, ndetse urujya n'uruza rurahagarikwa. Nk'uko iryo tangazo bivuga, indege ya mbere yazanye abanya-Isirayeli bavuye ahitwa Larnaca, ni muri Chypre, yageze ku kibuga cy'indege mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Abagenzi bahise banyuzwa mu nzira zihuse zo kwinjira mu gihugu no kubona imizigo yabo. Iri shami ryibukije ko bitewe n'ibihe bidasanzwe by'umutekano, ngo ni ingenzi cyane kugabanya igihe abantu bamara ku kibuga cy'indege. Byanasabye rubanda kutajya kwakira abagenzi ku kibuga. Mu kugerageza guhosha iyi ntambara cyangwa se kuyikaza, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aragirana inama na General Asim Munir, ni umugaba mukuru w'ingabo za Pakistani, kuri uyu wa gatatu. Iyo nama irabera mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House saa 6 z'amanywa ku isaha ya Washington.